Pinol TV paindano tigande do mamande na utu kataka ye aga kumeno ga daga hajungara nantao naga emission tenka kengani sina kurumba emission nakatandinga emission tungaranke o wanyana Pinol TV ke kama na sorogere sorobenoga hotu tunga kebarendi sorobenoga hotu sarago unko komun nogodi lenki o da kenenya o wage ke ahana nyani ke o plateau ke kama dudugo to no nagal cité be ga maga inshallah moda ga gari masala ken kama saro bicha dangiti isenga ona tirndi itogondi jamunga serenjiri i melaka nyani wari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ado jamu ado tawu dingira ke jamani be gani walma nokobe gani mali nogondi alhamdulillah rabbil alamin wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sila akra khairi qantora makra o Pinol TV mpaindanun susu kunyini o yususu mamana et puis nga aganar na hana lenki ki qirnde be agara jonko nga kataga do ka plateau qore ya rabbi ta'akarna ya khairiya na timanti khairi na khairi tokay amin ya rabbi alhamdulillah ngetoni Isa Ahmed Silla وقصني أحمد سلي رحمه الله أدرى التوران جمدي دبيبي قوتنا خمسارة أربعة قوي كاميرو تامبيلو كلومي كيمباكا انتهى المغنى تبارك الله كنا قصنا مقدومي أحمد إسا أحمد سلا نبغو خمسارة توانا دبنياني ناسوبو أوبانيكي سونينكارا سرقابي أنو كوندي إقرانيان دباري كدبي كيغاني هارنكي ميتورا ewa nambugu manyoro bangenga jiwa sise Ahmad Sijani sise are munga ila karankoro da bare kamsar nanga ona tandanga ne bismillah ewa lenki tembe go maga oda ni kabila walma onati onya tungaranka ko ke lenki o temmonia malila na sababunu mani golle mela na sababunu o wa no be nuga tunga o dira ka tintonomi kenga kabila ndi kenga sumpundi kenga tawolandi o tem kenni kiyai yalenki o kirse ado o kapalema ewa kemrenga Isa Ahmad Silla o amundana ntinde kabila nimania sabanga nata an kabila yogore nyane kabila nyime nimania alhamdulillah o ala tigana na mama alla re tagandenya na fatam panci nga bonde mosri mosri na otu gilik kamundi ana kamumbe kamuna tawrai nyen tawrai jinni tawrai sallan kaman tawrai adama da mun tawrai goy dabarun tawrai goy donc adama da muko hana alla gara fatan panci ye beruro menaga na me tuyen na wundi na tunanti karasa hi katarango an kawa occupé kunga makata kuno occupé kunga makata magal ken islamen suisse donc qabila alla ya ko sat al hujurat li nanti وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ولا غنى دمبي قورو ارو قبيله نغانا ميتو دونك قبيله كنا قوي سرني مي نقوبه غو امبين كوين وبي امبين غورا ووتي نقوبه اغا تقدر نو هون ما كتا غو كنا دنا سويمي دونك هيمو جيبني نقوهانا بي كومبن نوندي كاتي كانوغنا ما كتا kabila donc bugura qore ke be kabila ke kenya hay ogo te wala dambe kabila islam agondio sira agondio sigira qore way bo ambaga kat tungalan ko be no hanay tungalan ko jako ya mugara me ka mo yugade o ko baka dabe bani o baka jamana bani walla sum ka ci go woro mena donc ken ka ci nyana sabu na futu katime awala sarun to sanke yan kundunga aw qotno honkete hiwe gaw aga lihinime mi angana kachuku tukundu ni taw me jako ya gaw me futu jamana ngama ga futu qabila na ga futu maqana na ga futu angana har qur'ana hay allara qabila ndaro mosri allara qabila ndaro mosri parce que surat al-imran di Allah wa inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin Allah Adam sugandi Nuh sugandi Nabi Ibrahim dunko sugandi taga honon kutun kama et puis ken kachira Allah ken kachiriga na futurna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sa suga ja khihare walla nga nabi nyime ambo ki kachano won sa suga Nabi Ibrahim kismare Ibrahim danga halle amanya khihare
donc na qabila sege sege dina bang alla ya bang kengo amma serum banganya e urantay moyente anta la pro qabila anda qoto kartan kai hinu gotarna mo be jako ya mangara no kala ahar hananga hebe kan se xananga an kan tar bu se xanari anta baka se xanari ahilandi ken kapen diga monya an wuyum de ke batay ila nga qorno wala nga na ki ganto ke wono amma ganto amma mo comme ça donc sarle même mo gonte nan talla wo proto qabila et puis kapaha na habe gawai na qabila na qatin choni na futu qatin amare no sallallahu alaihi wasallam nabi islamin kan ka qur'an ko yari مغسلين هذا الأمر في قريش وهنت وأنا سلوس قمنا أنت تجمع سرنا سلام عون كان كعول اللي كان يمتى قريش لانك قريش القبيلة يقايو عقبتي أن تكون كقبيلة أو تكون أخوان أنت كني قريش لانك أنت توين دنك قبيلة سلام عوندي سرا عوندي مغنتي مانغا دونتي أنا نادي عند جمع مغسلي هسري هو نادي عند جمع مغبري كان كان مغتنا هو جوانو بانسروي بامبروي أرنو خلنا بانشرنا ولا نقول ewa kemena Isa Ahmad Silla ke jabu be ganu kunanga hatan panje be kini ngedo soro be no ga terngana idoga be fama di jaga kabila ni higore bugoran kai men higore yo angana hay okuma ga yere o meta maga o ta woranu kuani o dambenga o bugoranga yala kille wonu kilitinte makililate agado agodo kabila no tanano na kenga ne hari arabu no surtout akun okusilaranko alhamdulillah كتن لوننا موصلة في كي مني نقول أنا فاهم فاهم موصلة موصلة puisque si ça أنا تدناني وجنا جابو سيناء وجنا جابو سيناء أنا قدام نعم إذن أنا هاي حلو مع عملية لكونه هنا وقت هون دقا السنغال هون هيجي كلنا ينقاس السودان هون دقا تشجع السودان السنغال غير مونجال هون دقا دور donc السبب نانتي أنا نقول ambo son planton hela khari ken wol lo mo sri na kere donc khara ko mi be hake ko alhamdulillah ma ila kundu qabila no gabe wono angani ni ambugo no konali koy hono ga bo ma ngana ko tan mo be mais en ka famille be kan no khori qabila aw sere aw khoy sere en karantenya aw khoy awan koynia anga adresini wala adresini qabila nga mais qabila nduro ta sere mutunu qabila nduro ta nyakandani الله يحكي القرآن دي أتهيو كان القرآن الله بعينه كن كيبي كان الله يموصل إذا نيانغول نيوصل نوتنو كامون دي نيانغول نيوصل نيانغاندي هو إن ده قرآن شرنكي والله النبي مي قبيلان شري صلى الله عليه وسلم النبي برلاكي أكمل الله سري يقول أبو لهب ويانقانا هو جهتي قرآن شرنكي أنا قول سري موتو أموتني كامون دي إذا أنت يجوا بارون قرآن أنت قبيلة أو سرين كويني قبيلة سرين أنا كهو قول سرين aw koy hosere ko hosere nga qabila nduron tarawtun na ni golle ndrabate ennabi ta tsrebe golle nga to halle dambe tanga darakane idan ken sabu danga nanti kala sabu arabe no nyari wala kala sabu qabila tanar kundu anta qaba nya me futiero me tegereye kille hono titino kunu ya bon tamoro ka sorba ta kene ko wotni buguyere bon kempitay bugura atu yensreni ko ano serunga me golle nyawo otintondini me idan qabila no ma yare hono gabura bugura tanani kare ampena ko me be hanan jaheke ko silaranko alhamdulillah ku aslu mo sunna bakar siddiq yare sidna bakar siddiq ko aslu quraish lan ko ni sunna bakar siddiq qalo annabi sallallahu alaihi wasallam men ni kisman yarundi mo sin ngem be ha tawno ke ngol sunna bakar men wa tanata kisme ngem tanata banandinga tanagate kisme tanagate banane aku kismanu nay wati ngon la to wonki nanya aku kismanu u joppe makanja manari islam ka tu inta Allah inna sallallahu alaihi wasallam ko tada go saqara sahaba wala kamera tampil wajina sare من الصحابة بيخبرون قوم مدينة أترى نقول جون تمسرة كنت نسود ورد ناي نادينا كي عندي نسترونها نسترون ديما كندي قولا دونك وكس منو هنا وتركن ترى مغيري يبغوا مدينة نلقى العراق جمانا بون العراق لو تشينو وكي مكس ما يقول ترى محمد قلي
ari sarahawe ibrahim al-qaid kum wo ila kan jamanu yari nan yankarndo afrika محمد قل لين كنا يقول تمرون يرو نمر يرو نينا سيلرانكو هو جابوا بقو إبراهيم كي على محمد قل لي كاري إبراهيم محمد قل لي يمي على محمد قل لي أخي يقول لي مسلم بقى يبغوا كاري مسلم كان عنده يانتو سلا دمبر النواري واري puisque قبيلة سوغونو ولا قبيلة قرى سوغونو ما يتعلم واغاي كنا لم واغاي مدي ما يخرق قرها واغاي إنك هاغاي نيغاني مي أنا لهنا هين ولا نغلا موسري أنغوتي كنا يغوين قا كمو يعني مبارا سلاني ميقوني هورين بانغانيا السني ولا تنسوني إبراهيم قايد رموني بس إبراهيم قايد كي أكلم يا محمد قل لي أكي أخي وقت محمود محمد قل لي كما سلان غناني محمد كله هي هاتان كله بس يكون بقول إلى كان ينقرني يده وينقى زارا جارا قوت جارا كن يقوي هجرة كمتومي كجارا بنا نبي كانوا كجارا بنا بهاك هجرة كمتومي لقومي تندمي وقتي كمتومي نهون كهاي وينقى جارا هل ودقا موريتاني ولا تنو نلقى شنقيط بهاي مرتندة بقوارنا كندا بتاعوندي هل الساجر نجارة هلا قري هابيك فاتي لينكا قبلون وجارة إبراهيم القائد ونقول له يمدي هيجي نساجرني نسلا نجارة هلا قري فاتنو أقبلون أني مسيجا يمندي الحمد لله نعم إذن أكو أصل بقولوا عرب الله نليره وغاري تدينا كاي سيكوتب يا جوراري هابا راني كمون يلا قرابي وري هالي وري ينقا جارة كم وري الدين كياندي سرقوا مع أنغات محل قل لي أصواتنا أنا براج خيرية بس كان سابو سري إدانغاني مغسري بس كنا شنغيطي يميت تجاه كل شنغيطي يا كري شنغيطي هاي تجاه بير محل قل لي أنا تجاه هر لينك أنا ولا محل قل لك سناروني ما هر هاي قوة أنا بير أنت دعني كذي المهم كل لينك ولا تنجي كسري هاك بقى أنا ونيا أفات حل إذن أكو أصل بقول سنة بكرة الصديق ياري أصلنا عربنا من قلنا اللي هو كده كمان جو بارونيا مبغو دورو أو نيا نانت parce que ora kenyi sharia ndi ora en sarawondi meddu tuyo entarante waso yan taka waso yin koyen annabi sallallahu alaihi wasallam tu honu wono waso nte i kismal beno ga fati islam aw mekane ati inakalla qawara aw la yakununna ahwana ala allah min al-ju'l yudahdihu al-khara bi anfi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam تي هنا جوّسون تي كسمة كرانتو بين هنا كركها هاي من خير خيري واتقنا والله ورنا إذا الله ما عدنا تعرف فوني بيجاو نيجا من ترى نكون تي إنه ولا دونك ناندو دارو تي قبيلنا سر قرون ترك له هرد نانشرو هو نقول سرنيا منوا وترك له كم رأينا إذا عمل سلا ke hatan banci gore be angala kino ikundi alingo dengan oganan kita plato ke kamana sababu sereni ibu goranya ya ga sabati nanti e ke mrenga sila kunna ko bugu abokar sirri de gelli halala tenga na lawara lenkiya yala kamwen kawa lenki babu suna ni mi amundu ukura na kamwen yana o meduru ku o silarango oraga mekita na mogole alhamdulillah anno ke nuqimani نقول هماي مغسري أنقبا بيسونا هكاتواري قتن شونا نفس صلى من أراد أن يزيد الله في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه أو كما قال ترزقهم من أنتي الله نبارك ران وندي نبارك ران الجعندي رواية ولا أنتي وأن ينسى في عمره نعم وني مبوشي دعنا أنا قتن شونا قد السنة هي نعمة قرآن دانك نهرنا نسلم فوت كتمي عن قبا سمبو نسمبون شوني واجب نمان هنا بس كو سمبوني ما حرت جبوا سمبون نسونيين قطن المغسرين ما حرثه ولا أنتي الرحم معلق بالعرش سمبو أجمع من طول العرش ها أوتني الله قال تجاهون تكون سمبون جري عمل الله كصحيح مسلم لي أتير الله يكتقكن قمو التي أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك اسك أنت تقول أنت هو كان أنتك نا توكني هو عندهم كتونا كنت أنا سنة سمبونت كري واسا
donc so ko sumbu sonnen killen kama aranyangan tay sawa ngus hay sawa sagan tan Allah batiyen no nya an Allah batiyen no donc ko nyabe hakay kapa Allah on tawnya ora fere buchunu kutu alori hanka gumuna li na feren korondi na sekonga bondi aka kun kono ko silaran ko kare mais ole hengo besui ko silaran ko na sabunya o maron be no gawo arabula are gawo sura gawo Mauritanie are gawo duna bangabe Allah ra mi futu yelu honne o tinto me na metu na me qabla num pay ngala mo be kanda Allah ra ko kono qaso ora ni tarikh marokane ora saha njaha banike kemba wanike ma o kan sana bakar sadiqiya mais Allah gara ya kan tahe ma kan tan ko tan tslan kay de kan ta ko tan tslan bakar sadiqi boncho ngay mais Allah kono ko warja ora nya wo kan ke mo wori akara santeni ora santeni na me ngala ser gabo ma o ma li ngame hal hibenu simana jaga au ser gab ampu kaltanu tamiru halle ngara he wara ni me yaaganya beso khalle nga ma isa sa hono hono khallen qaso idan ko ala tigana ke mo wori ora ma ki dare kan tam ma tan kisman tontu hono len kan atana bon tan ngati lan ke mbawa haba to hon tatu min kan ta ko anta hiti kismara me yo idan alhamdulillah kullu ko ngara me hoy ke mo wori ora kaytun ko me kaytun da me wutu ana sala sala ko be go Mauritanie ora ko dabari kap kap ko wotna rabita al-aqlal rabita al-aqlal ke ugara he wala malindi urin kenya president ke ngo mun nan ke shino tam yelenki أو شبكة مصري رابط الأقلال يكونوا هارلين كوني يوم مسيرة مادن قالوا رجع برزام كندلا كندنج هلا نعم كندنج هلا ما رمي يقولوا ليبي كرا يقول هو راستيد برهم زكعارة أروح يقولوا جو ماروك قوي السيد بالمعمر كون الحاج تالي جلول أروح ما رمي يقول إيجيبتي قوي السيد قطان مضر عواض أروح يقولوا جو ما كان يمان قوي السيد أبو عبد القادر أسامة العمودي nanga waran ko gabuya oro kuro meri kunda ko ina ntona kapi kore tagundi sana bakar bonchongo ntogori ora kapi kore tagundi donc hiwe go kata yele banganya udin kana kam president ina kan kersenga du futi gawe danga halle parce que nya way golle kan golle kore be ntasma anta hanka winkeri effectivement nya mun dona selekta hiwe hanga kore nke ngai khoni gamu kari na jako bito hila bito shikimi ora Kenya ko nga hala khoni gamu kari ni mera adra tay parce que liken hoy go ngana wuray besu gana wuray ko sika wuray serenta au tanata kitane donc hibe go yere kundu adra ngena kan nyungu me bo ken kapira hana adra ndo wonyo dangane ora Kenya saranti mali kundu bon na kitara ko ra wala sala kan go jamana sudunar jamano segi sala kan go taw no ko be men to kano o jamana nyime jamano segi Mali, Burkina, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, la Guinée, aro Gambie. Ku jamanu bi hake Senegal. Islam ku sori tawon Islam jamana ka sori mi anga yeno yugo ni ko diaspora digano wakatrampi yabo wasagane mais nan tungona gilin kismanu ke jamanu segi Islam kana ko donc horo kananga kusuya ken kanu wala no yal buguti dina suhana yo ma parce que on y garanya jamana mais halora wala tikena ona tono Kenya jamana gabana mo donc wala hayna kapi khore da wari aji ken sheju wa Chine aqratan empawa silay ken bata magane mukhtar silay donc hogo aji sa Vietnam kon so nyimini Chine qalaki o yimagara yo qalan chara sarna parce que jamana ko jakka magara me hoy bo Europe qalle wala hananya kapi khore ken qirsanni Banyame Silay, Kenta en France. Donc, Hogo, Europe, Espagne, Kunso Niminikan, Soka Ken Capenon. Bon, Afrique, il y a Kalenga Bene, parce que Jaman Gabo, Afrique, il y a un Gawari. Mais quand tu as Afrique, tu as le Coréen, tu as un Taondi. Ken Kao, chez au Congo, Ken Yungumeni, Mohamed Silay. Bon, Hogo, Ken Nano, Kunso, Ken Nondi. Mais Jaman Lohe, comme tu as un Kalenkiri, parce que Jaman Gabo. Donc Australie quand même Australie hana ora kapen kriyo non kana kanyu men kan fodiya silay mais Australie jamanga be mosri parce que non ni meslan kama gabono ako meslan ma gabono surtout sillan kay alhamdulillah honno be gono ora kapen kriyo mena no futu katime donc fere ngo ma wona ngiti fere kay
nan kata sildaran ken chu futu kateme aro sildaran kom kana hoya gar lemu donc on a negale mo nganga donc on a digamen kona wala ngala mo siri ango to comme silla kundango ndi mara nyagaru lemu kabila lo anga takta kan onre sildaran kenta aga kara sildaran ka yagaren tano an kun kana yagara bo sildaran mali angana ken kita kabila be kan lo mo alloga donc digamen koni na mo pour que ma na pakenya mangara yonkolarai na Kenya atra kilenga mais beso hal ole hemo beso mais har jamandi jaka mangati mali president karasai mangala ko mais kanta ko anti malinta Union africaine di ndako anti malinta loni numéro comme ça donc anga ni jaka mangala tonya ko hoye ko ya atra kilenga mais ko tanta ko tongata wala beso bismillah ngawtla khana ya gana anto ko kapasu go no gilli hinjo paruma سنة بكرة كانوا عليه رضوان الله أرسل النبي كانوا صلى الله عليه وسلم فتن بانشل أنتويا وما عائشة تيجي يعاون النبي ورنك إيك هوا كارا إن لسه النبي سنة بكرة كارا سوا ساورني هاري أغنيني وما عائشة كاغماو وأنا كو سنة بكرة أنتوا وما عائشة كاغماو سنة بكرة تا عائشة أنا مرة مني سيس أمين يعني بيكيرو وراء دومي كل ما علمني سنة بكرة النبي تيجي مني نقلما ونو نعبني كلما ونتا يعون كبنا نقنا اللي مني درون تاعون دو ديماندني نقنا يعون كبنا donc سنة بكرة كارون كون كنا هي كهما مي كنت موكلي mais النبي كارون كو كنا نغني donc ora كين كنت جابي أو كابوندي أنتونا كابسو كهما مي وانا كندا سنيا النبي كارون كو أو خير كون هيل نغني on har kun ton kre hilla kare kenna khoy darantawa kem pale ku hoy hilna bu mel okay mek sama gilli sana ali wati wata hera muhammad bin abubakar siddiq aqon sana ali yama qosna ali kanoya sana ali gara kure honya an rabat hari konnun gara golli ngal nyanga be dabari faren karun ko sa rame do kisma kana sige ake محمد عبد الرحمن كي محمد بن ابو بكر الصديق كي رسلنا حسين الشهيد وموبي راي ما شهيد كما بانر ما كان الشهيد وانا سنا حسين الشهيد وانا يوم كنا قلت لنا يا رد بنوني لو كسمي ما انا الشهيد كما بان لنا بي نا الشهيد وانا لنا وتنا ولا حرق حرق كرنتين كما بي مسرين فتح لي بي هونيا انت هونيا انا انت كنت تكون اسر سكين كي سنتي سكين هلا بي هونيا انت هونيا donc ikuna haten toro me yonko Allah ne man insha Allah yoke merenga onati ke kobe ngani ke kondo penal tv mpaindano dudo to e ado nagani site nyane na sababu nya sorobe no gati ime wa munda ni ime wutu na ime koi na merega na sumbuncho ni kun kama na oni na warnya ne tigani mama yo keme ka hore ampaga gira kono duna continent ku kargisu ona yisila kunanko nka honta kontenga kesudi okuto imia babe suti imia yo kenno ni keda yana kesura kapame na menyi mengalo kore jamane yoy walma debe yoy ba naso wunya no to se ne meda ba no ma mesakata anta fankai kontanga ladide vraiment ana ke tinu sura mabru parce que nda kandang ken no khoya mi anda akta lungi mabru alhamdulillah sehen wal mungu o kapebe go amerika kayme daran mo siri amerika kapenyu man kan mahmud sallallahu wa amerika jama gabe ware alhamdulillah nga wara ma sitan do banyu manu alhamdulillah kape qoro amerika kana kenya kontan karaga ndinga bon antielo kun raw menyini hinti waqti futana ke waqti me ko mo usron ndinga antona menyi donc alhamdulillah tabarakallah ken hay waqti ne be mer kundu o mo usron antona menyi mo usron de ke ora harengara o mar munga o duna jamana su ora harengara su na utu mali me alhamdulillah wala serga buguna sera ora sekununya ndiga wara Mauritanie ndiga wara Algérie ndiga wara Maroc ndiga wara Tunisie ndiga wara Soudan ndiga makata Somalunu nakata Palestine nakata makanya Egypte na nyile kata ma en nyama o mar kota loa parce que nanti erloa nantor ko honta me seda nga endi jamanu kuy and ga wara ma Pakistan and ga wara
kata America no yan ga wara Kenya no e Afrique no kula to be no ga wono donc ko koni ro kuso sehenga ora ko yesu nan tike men ngala mudana nya mali yere kra khairi jara kan jara aro nyorna ko tanjike ka 30 km mi hakai ewa kimra nga sila kuna ko agara hi gore jopa na nya mali ni kenta ka goto na daga nya jara jara ana nyoro adi kingi ani yo onati ewa kamede be jara idodo jara ni ngai me ne kan kala so mama kanoni alhamdulillah sila kunda ko nganonga ewa keme hi gore na reti malindi anta sirono musaka nyaale na denge ma jara debi lemmenya ni harandani a kontentenga kingi debu koro nyadi sabu debu ka senkai miani anta siro no musaka balede akada kenja tele nga mo siriba mo siri puisque hike on profiter na ko ni ngandi Sheikh Al-Ghali Mahmoud Al-Ghazali Senegal alhamdulillah ko anti capable go ma yele ngi ayu mankanya mengala selebe sugande na nyimba tamaganya ken Mahmoud Al-Ghazali au Senegal lenki arna baraje khairiya amina ngala wala no qasa sigino arinde mat hakara la nga mo sir arinde mat girnan ci nga mo sir agara ho nya ranya donc ngana ni et puis o har kapi ko antaw nya jara ndo vice président pour na diga meke ewa yilla ku poro mena ara hoko nda hoko men ko hakala hebe to na jara parce que jara silran ko tanga sigin ko hana be ni ka tagano afrique ken jara محمد قلي أروي هابا إبراهيم القائد يبغوا إراك على رؤوس تجرانجا مندي جارا كم بلو كوندا كله كسو ترني والله بينك عندي باتريني أكيد جارا كاتغانو إثباتنا محمد قلي مثلا إبراهيم القائد كان دا جارا جمع جمل اللي نعرفه ها أوكي بس لا أوكي أراوت نورا أوترونو جارا جمع جمل اللي ما على اللي ما كتاد غني كلم محمود كم محمود ولا محمود قل لك أوقي أقوى يعني سكسوا حبيبي سكسوا حبيبي بلما تاني محمد كن ما نس أيوة سنين كنا كلم حتم بنني ولبو مرتكاي قالت محمد قل لي كني كبي قبو دورنا لي قالت محمد بنني كني كبي تجاري دونك أو دي بحنا جاري كن استرن كانوا جلنا هنا donc auto na kapé nya jara banga hebe ko anti kapé kama wori qoto ngar jako parce que ngati duna so qari e har nan kampe ngo tagabe bayino dangane abucine he bon na auto nga yu qorno katti ken ko ya bo jamaka comme waqti ke tuinte no hay waqti ba tuinte nanti do ngebe dunar sisa darura no na auto wati misanu kuro hitana ya me kema kaba oro serbino gawo jamanu pin sere gawo dunasu hindiga mo gonchera oro kun kito me kitendi ga ho mo de courage ndari nanti qadu ke waqt ndangi stress makin kon hiwono go jamana sera ga duna sera oro kito me kitendi o me sera ko tasu o me encourage ndina ndai hike garawnyana nanti ke waqt qallan qotono unya konora me sere bantan hiwo to nawara donc toujours hike o ma kapeke me ga hanon yanto na awara marsan kason jo paru marti betun nati nasi mekena kwa game jumane arabi tun karage sibiti arabi tun tumi kubuto shiki marti betun nati oto ne men nyoro slara de qasay go mo stress slara kana gabano ya bo nyoro onda men no ayi lankara ewa marti betun karage ona men jara non oksmani me sawranga sallama sida bu jara mahmud kulli kan jara bana yari mahmud ghana ibn ibrahim kan jara bana yari kan biranga marsi buton tummi ken alhadinga wanda kamatinge parce que sallama gansire aga bugu jara de kamatinge Allah ra sawma arna hinna har lenka aka bon ga siga yimendi donc ora ke butu sikingania o maremu na oto arabenga awara hiwongo amerique hiwongo asie hiwongo europe hiwongo ma australie o kenno ko ta se pe wotlam profiter lengi hila kana ke emission no wondi na kenno kurma warakati ya nan to maramengo dina ngo hiwongo amerique hiwongo australie hiwongo asie hiwongo europe Afrique jamanen su o su qile hilla qarib le 4 mars lona ke kapé qorenya kapé be gane allampi serempi donc digamen wala laqni no khoyo han tiyel mustaqampi طبعا جاكو يعني مستقام ولا كده parce que jamake on ta hakat ke watiya mais ko warena wujin jati gabe donc na jinkin ko mini na lora kinuya na yigande kinuya na mawuli mundu ni wutura doru na
igemo airport nuwa na nyanka tuyere na hankaman buga sera koros ne be kan kaba nyane dangane jara ne be kan kaba dangane kan hi kori kora parce que hunu wala hunu go organizo ma jama nduro le men cheru ngani ne wo mushakaba na gabene me he go ko na bangabe na le parce que hana ni mi oni ga mir nan to woni kapekanya janvier ko so ken no ko janvier ntabno karawo ngati ki wakati dangi wala mais kapale mun da hayna tikin ngata mulen ko ten dina so worne bo jebere aw dikki hatenga mais aken saharna no mulen ma saharna no mulen asharna parce que jebere aro hari men ni kambra bira koroni aga saka aw masala na obi aw kan kan no yeme mulen ka serebe ga modumay aran tak kan kan selanga na anta kompeno wore bon déplacement kana debe na sahara ta hankin ngatun donc o to na push honne mois de mars awani ni jebere mari hina mulen kanu wayna sunga sun kala to honne qasor sunga sun bon alhamdulillah ni gabu sabat pe wayna shi kuma mi hanaro sergebara ichi nem programme lan sala alterne janvier na sinan de parone anga to na hinda barkan no na anga hogabe shi na kun man programme man lan sanan surama anga tambo ya entre kat no kawanya nga qoto ene wa donc ora ya mars ke de kasu tabu dangan bon otla na o kanam bu no hana kubenu gawo qeringo lende ma yamunda aro gawo qerinde ma yanci ma hebelu ma oro kanan ngaru hebe gawo de ma de benyana ti ewa mukunge mundenga una Kenya agara ka kanem bugandi kunde mandano be no har kebe yala ikata mo go nyana kebe gara jikenta wondini ujunu mane me hada marme na kenge mundi odan ku debui anta sirono musa kanya halle amusa no ko ke jote nyinge jikenga ga maga harsaba bo gikengo maga et puis miria sirengo re hana nanti maliga mo be aro presque on tudna go mo wayme ke menta gelli few nanti segu mun tay se ko nyaare ken ko tande o mara me wora se henya kundu bon o ka hona erno go nyakundu ora ko yanta anche hena hay ndai hiki gan ko am hakabe kellefini na jatimina mai wada bar kundu parce que c'est hen wala imeti domina ame gonya kenki nga daga gambi ikira hebe daga madangi kamutu misreli mais affaire ni gasigima 120 quelques millions donc au cours que on ta kamutu mi konnime awaken kamondi mo sri mais agara nécessaire be yiga ime an kaba na ke maro ko ana ke ji ana ke ken diga tanyer million hilime ngamasam mais ken koni ni jakoya antara ke halle bon mu ko be no gaworne aga amna dan taw be ni daga ni ara ga wore sun jusun ti mo no beri bo kun koni en koni be wala golle no wala ken koni awanta ken poni donc ken no wala ora haare ngara honu yenan ti garo de be nanya vraiment honu o kun narne kun da demande ya demande mo srenya o wi narne mais toujours hiki koni angana tandi tamui hillo manya hala har kebe mustaka kabar ngatari angana hay sila kundanko idi inegal lemo angana hay misigino emsigine nan loga yala ikun kay mekata du wala angara mu kadinde ma njani tenkali ananya ayin ko lambange ngani yala sila kundanko kay medi inegal lemo idudu te nga ira kinyi kempanga ba ma har kebe golle ke lelen tenyane kalsinga ko bakano ko be isa abarsila kalsinga mabugo himada bari vraiment bono ken ko slalan kan lemina hay gambi lemina be gana butanga mo sri ko ta hana be ogara kadiga men ko ni nanti gambi kembere nga oku nyendenga ona kini vraiment garanka ko re go anonga aduru ko ndenga ni atoro ngani mamadou silla igatina daga ni jumbo jet wa nar mo sri o bani masilla gambi aw america wa nar ni adama no qornya hikari o masira bo angana ta angana kan to ni gana ko no gabono donc o gambi ko chusu kunyini ngam moga kala kala ndia na o mareme muhammad hawasilla gambi markazim president kenya muhammad hawasilla wa anar na bu espagne ali yanka gambi ke hiya tonkoro gilla qasu kamte ka awa ma afrika yere awa ke qasu nyana ma qasu kurban ali kape kenya yere abu espagne ni golna siginali sakanya gambi markazim president alo do ko tay ari marenga bono onna no katisui donc kelle mine be go gambi kape hanane gara ko nantina akosla konna hayne se konya hika wada wanda mo sirari lemine ke aseheti butei himpana hana ati o ma ko banara ha ay atona ko misigun durunyara
parce que tanti bana so go sila ya gananga ana sila nyere wolonye anda hu yanko anyime watu anyime akentu donc to ma bana trindi munga to butan diga menyene e pe diga ngore menyene diga ngore menyene akota diga me kala ko mo wara atis sila ko kana ho kana yagunye ati yagu alla ro kisni kinga ke he no wondi alla ro kisi kenga akina ko arako ke mo wala ati yagu alla ro kisni kinga ke he no wondi nanti sila ranko ke me diga ngore ba ke ra kandi nan ko dawre wala ati sila ro kana yagunye e pe amanya hena ata alla ga alla ro kisni yagunye ke me ma hoko banara kemrenga bananu nyime sila kuna ko idi ati ile be ngaba yokentu ala ko ke mo wala ayi wakentu amagare ko ngatinti ke khonne e wa diga ngore mai kenta ka bana hono wona mabwa sera segu mi gabe wono haqiqa ken da fango kuy oro se konya mesrenga mo anti mande donc segu mi gabe o sila rankondi mabu higa sara hono gabu ga sara madalla anga nan pare ngo sera ngani anga ngonda hare ko an kentu nganga wari kama nyini mo wanta kentu donc kara na hokuru akuru e keni sabu yuga e mo sondo yuga anga tawnanti akama manjabi ambere mi ko ma ogara hike kon ke kon mori nan tamma saringa e hintoane gono ngotni distra sugati amman penjari ngantara eti ken sira nga to yaranga henjarna ma sa ya kharime la serebe gana pingara go diga njara ki karsa amma ken na managai kenya ni ancherenga ngaya ninge himu nga mangu tanto antarne ka ko nanti ay ngon do to kay kem plantan dinke me wala ka hike me nanga donc silanko ngaye ni hike ko ne kon more anga tara me kanu anna be suti ci to nya agoten on jalli hoyde donc hiwenu go nanti o maduram pare wari ulo wan tawhe kan saran diga mo nya an sen tarifeu nan talaw qabila no kom silra milio ge wasla ngale alhamdulillah an talaw kun ko fen nda o ma me go ko nda domina jati diga bucina silanu kama jamana so silha ka be ga wari aro ga be kita am milio ga ben mo sire me ko ndani la ginero mali na simi ka jamana helampun kutun khane ewa kemrenga onati sila kundanko ke ngani kore be ga kai ke sumpu sonni golle be ga kana o watu nanti sila kundanko ni negare mu inta toko ke hi halle adi ta halle jurun kai me yo kemrenga dudu ko to e kan ke nanke maga kati soro be nu ga ka waga de mana har hibe nu ga ti sila kundanko na sababu nyanyi me da ko nanti serga be mamu yo ona profite ke kama negere demande be oraga kitana aka hajulo na musaka kalsi mane ba ma had demande qualité tanano ga hibe ga ti kalsi. Ok, donc on profite de mes émissions na kon nanti silranko o amundunu maga o maga tawon na dugo o go qilire wala hen odoro hebe na bu henchera amna hebe gan kabana dabar kundo igana tawanti mangare qiri serleme nda ko anti seren la honti ay hakran pankana lugha serani ma hatan pankana lugha donc hebe nda hike mu dron o ko girgir mo bra angir kengir mo wori o ko me serema opposition o girni o mangir todi ken hiya yan kabona dabari o remu o kismaru ala ga dungate ma kate wati be wotna a o kismaru hego waro kane parce que ora nyoni ora duna silence futu ne tawme ala tiga ga kenya leki ken dabari vraiment ala tiga ken mo siri o sembe mais le duna silla duna no kusugo wono kontina o karagesu silla no kape wono hiya ngana kinya ngaba kam ka wore donc kemna wa munda kutun kana besno helige mbana hiya arga antin kyan kaba surum futurni ke hiya mais an kana maganya dandana yimi gara an kan futurni ora ke munu besma donc hibe gan kaba ana kenya anda digame wasago tun dan kama nke lunjale hono ko musaka kabare wala yala kal simbani wala exact wala kashim bana he wala homo de manen kalten suya sarbe go otnan ti wuro hoyi ma ala mu kuntu digana ke mengale ya demande woni wala and avion société wono ko to mekti ngara wa halancero husiga arabun ko hono wiri vraiment sri tuinta dinar mo sri qoy ahmad abd nabi farqa al-da'basi kunna arab lasr qorunyay qabila anta wasultu qabila ke donc sri gabu halle hiwno gar ko nanti alliri illi hike ngandai o gara wedde ma liyen ko hon da hengo ona avion biyen kinya bon sri an hin pani mi nga famu sri go na garati karta digin pinga karta limpinga liye ke lariwo
nga killen ana gillo bo bisolun tabana moyre donc sterwo ma hol hongo ona iddemat avion bi warni voilà donc serbe garo ki ho nyana nga wara tagu honu nga wara mini jinu ya nga wara maronga tenga tamiso beno naam sarasu garo ho dabarni ora mundama anna kan dabar ke hiri maga dabarin kira maga dabaran kenda ma dabari ti ambugora ke kati sonne be hay hin tangore aro tobe gawai al bayt an-nabawi wal bayt as-siddiq النبي كان دسنا بقى سلام سولورك تناكري وسيرفونو او مغايره كينغاني بويا حيدرا يورو او كيمبرنا سيرا قورينيا ني سيرا قورينجا قورينيا ني اتاك يقول لك ديبا سلا نار مغسري باسكو كي هي مني مدي كتبو انت ولا قوي هاي مغوبه الحمد لله ندس دران كوندا كابي قوري مغسروندي ما كابن غورو عرب الله ورينيا يو مانكنا من غتينتي كو خوني هي ntara na enebe karan kompire donc ke hik humanten chunda ren pa wangut na kinai ati wallahi akota nyalta mo sila emere me wala Idris mpay buya hay kan pay kundu diga me ko wona mun noro mena ati i menga wore ila bismillah tabarakallah bo kenda ngi halle wa tamanto ko ndo arame ko madris saga diga menga asa kan diga mbana hilla qari hike ora yu man kawo ngutni arem pa bawo ya ora hike rem pa ngutna kini buye nga otan tawo nga kota siri hira serencui dan tawo kota wa mali ser qorencui hal mu ku gona o imra hiwe hakala bewtu debe Allah hono daro jaman Allah hono daro kan dan tawo ma bare ala sar su daro bonko inshallah mo ga siriya and ga otan tawo ko ya na kuyene ngariya na mu kun kana ko inshallah kem pa kallahu ma kem pakrala onati kemberenga okugana buye haidara ewa sirifike ogana kida ke hi haba hunga onati ora sere gore kita sere gore be agara likumutu surunda ngani haral sur aganta sur be nutu janko nandaga yuko gore ngarangore isa ahmad sila kantindinde anyamunda nantindikanga ngenga madabari anga mundana cheken kama sabu wati ndora gato kitenga الحمد لله اذا نورهم قنين نقوم بكان فسكي سهي بيغو ما انت واكوني سهي كان اسمع كنت جابو حلي ما لك كتب بي كما ورانتي بي سرغاب كان بقى سورتو سيدران كومبي افكتيما كوي مي قرخري بويا الصراحه الشيخ رحمه الله اكو كسما محمد سلا كان فاتي شينبي ان يقوي هجره وجينا كمشيكي ارو تنكر غير نيرو encore il y en a beaucoup de banques 1938 comme ça la fati cheikh Allah yanti oro baye du kurenara oro baye kenno ku payre mene cheikh Allah tib oro baye antane inne gano silsilan da barna shugenga oro baye ayana ku silsila ko to silsila hay qoy mbuka sar kan mbuka sar na dabar na nya arabun chuwe wato nazm na dabar na arabun chuwe kai na trata ka saran chu to ko ari شام الله أنا أوروبا وركينا دونك شام الله يمغر هي ورا أنت قبل بيستكسك إن يتوون جهنا كينيا أنا كم بينقرها أري ما محنول الشيخنا واتنا أنتي هين كيني كمان أكيد كمان ورا كلم بقى ممكن محنول الشيخنا كتر خنا الليني عاتي واتن دورجا دونك تنبي إنه عندي مود ألرجع تيكاتي واسطنا إن شاء الله هو تو ننتي الله كنا دعوه هو أنا كري بلاتو كما سلا كنا نقوم بينga mangari sabati berake kama penalty be iwa inambai kan diga lagare na maga kati penalty be mpa inda nonga jamane no ndadu jamane pale alhamdulillah penalty be no anarna mama na duwo gabanya anti arna tv ke barkandi na nya khair dingirai na nya uruye dingirai na nya makama dingirai ke khibal lin kana mosri pi yanga no kan to ko yanga nin tatana haqiqa sarsu go lin kan do ngwa ma alhamdulillah do ngwa yimanu magano hiweno go shola mosri mais kesilan kunna bi kon hikeri anan kele wato wati na mundo alla ma shugula warin kam fe hiyo ko tan akhir na jabin donc nko yino kata penalty tv mpa indanan sui nko yino kata agollanunga nko yino kata hiyo go na dema nko yino kata maliji meseren sui motlan duwonya telenka ke dangane aro jama'a lemu aro mali arna khair kin jamana ke gemundi na murayati ogo wonan kan hohoy arna kem bugono ogo na khair no tarna kinoy dawga be go mali kama arna wutba kama na khair ta kama ni ya rabbi allanta ojong tento o metranu ya arna malin khairin kina yime alla ma gasre barti ori na ga o khairindi
كمرا أو كوين الله عصي إن شاء الله. ووتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pinal TV mpai nano jamane noni ado jamane palle o gala kinne nya serebe kempa kene Isa Ahmadu Sillaye akenni silla kundango nga ka kanuna ka korebe ewa dabare alla kana dunge mars kaso nakato akar kwa tumu aganya na jara nyoro ado kamatinge ewa silla kundange jokentende o watuna nti sewa kada ga negalle mundangani corona duro goto ona kike uto o kitompile di suronna ngaro kam o maka. Assalamu alaikum. Ijene